أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawen yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata juula e ɓurnaɗo tagefa gon sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fo e sahabaɓe makko ɓen fo e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. Haray musidɗo moɗon ka dina e ka enɗan Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fop moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala sabu teddugol o jemma ɗo e nder ndu lewru rajibi ndu wonɗen ɗo nyande nogay e jeɗɗi rajibi. Yo Allah ittan marɓe andeji ɗin andeji maɓɓe. Yo Allah ndikkin nawnuɓe ɓen ma nawniraɓe ɓen nyabbeli maɓɓe. Yo Allah hon yaafo fatiɓɓen e fatoraɓe maɓɓe. Mi turiki Allah yo Allah huntu hajuji meɗen dagiɗi ɗin foppo ya rabbal alamin. Yo Allah okkor en gandal e faamu e miijoji moƴƴi. Yo Allah wurno en ko en julɓe, yo Allah ƴettito en hana ko en gomɗinɓe, yo Allah hon dandu en ala e wawata e jogede, yo Allah dandu en shirkangol Allah hara hiɗen andi, yo Allah dandu en kadi en shirkangol mo hara en anda kadi, mawɓe men fatiɓe en foppo yo Allah hon yaafoɓe. Mi toriki Allah yo Allah ɓeydu moƴƴinde leydi meɗen lakinange dennagal leyɗe julɓe ɓen foppo. Yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ndi yiɗi ɓiɓɓe leydi ndi. Waɗa ɓiɓɓe leydi ndin kadi yimɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe ardiɓe leydi ndin e leydi ndin ya rabbal alamin. Musidɓe julɓe tedduɓe komi faalete andintinde hoore an andintinan on fop moɗon ko du'a goto ko fi honɗum non du'a on en fop meɗen haray hiɗen andi mo hiɗen hunji mo en fop men kadi hiɗen faala kadi ko du'a on wi kadi kon kadi yo laato e hoore meɗen. On andi Allah inni wondema sheytane ko gaño meɗen fattahizuhu aduwa inna sheytana lakum aduwan tabitiɗe sheytane o wo ko gaño wonande on onon bani adama. Allah inni fattahizuhu mi toriki on onon ɓiɓɓe adama ɓen fuu kadi jogitemo aduwan gaño. Joni noon iblisa oɗo alayhi la'natullahi kuddi Allah woni e makko o woɗɗintinama e yurmede Allah. Oɗo noon himo welduno moƴƴa noon e annabi Musa alayhi salam. Kanko e annabi Musa ɓe yewtayno kadi tawmi natande fi du'a on kanko e annabi Musa ɓe yewtuno ha annabi Musa inni mi faala moƴƴintingol hakkunde ma an e Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko Iblisa inni joni noon ko honno wata moƴƴintinde hakkundeji amen. On say Iblisa inni o annabi Musa alayhi salam inni ko waddunoma an e Allah koko salinoɗa kon sujjande Adama. Joni noon mi faala ya yew ko Adama surra ɗon sujjanamo ɗon mi toro Allah yo Allah yafamo. Allah kun no waɗi condition o ɓe inni ka qissaji ñallal ngal fo Iblisa himo jalude kankita o ini Musa an hiɗa kirɗi mi sujjanari Adama ka o wuuri ɗon kaka o maayi ɗo mi sujjanayi tan mo mi watta ɗum sabu nde mawnintinare ɗo yo Allah dandu en ngu ñabbe ngu ñaw wiyete ngu mawnintinare. Joni noon Iblisa kankadi o inni Musa ɓaya waji kela min kam no falama wajade o inni wo ko mi halkirta yimɓe ɓen ahlaktu nasa ko bizunubi ko fi haɓe faggitoɓe waɗa bakkatu wo wa ahlakuni bil istighfari wa tawbatu ila Allah ko yimɓe ɓen kadi halkirta ko waweten halkirde o Iblisa e fedde muɗum wo ko tubugol ngol rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon petti woni ko wawirde. Joni noon kala du'awji ɗi anduɗen ɗin hiɗen toro fi yo Allah okkor en jawdi yo Allah okkor en ɓiɓɓe yo Allah okku aljanna yo Allah hon dandu yiite yo Allahu on fewnu yo Allahu waɗu ɓiɓɓe hunjiɓe Qur'an yo Allah waɗu yo Allah waɗu yo Allah dandu yo Allah dandu ko du'a goto ɓurata mettude Iblisa on du'a ɗon o falakamo o welatamo few. Enen bani Adama kan noon goɗɗo o hana o torade ha o gayna hara o tororadi on du'a ɗon wona fitun du'a on hino metta Iblisa ko on du'a ɗon kay ɓura ɗaɓɓede ko on ɗon ka woni ko ɗaɓɓa kon e gurdam bani Adama naɗi buyi foppugo ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓa kon. Joni noon on ɗaɓɓaɗo ɗon ala ko musata Iblisa ɓurisi bani Adama on juuli o torori on ɗon
ma sa sujji ka leydi a torike mo, ma sa ɓanti juuɗe ma a torike, ma sa immike jemma nafugol a torori o duwaɗo. Ma ɗum kala ka wolɗa o duwaɗo hino satta e iblisa, hino metta iblisa ɓuri sa a ƴetti leggal yiite a takki e bani adama. Hakke ko ɗum musatamo. Ko mbo woni on du'a daɓɓo pet mo timma bindol goto. Allahumma rzuqna husnal khatima. Allah mi torikema arsuko men okka men battane moƴƴo. Ko fowni Allahumma rzuqna husnal khatima. Allah mi torikema okkumen battane moƴƴo. Allah mi torikema okkumen battane moƴƴo. Ko fiyorɗum ɗum ɗo mettanta iblis. Parce que himo andi sa heɓi battane moƴƴo haray a daɗi yiite a heɓi aljanna. Jonno haray fedde makko nde ɗuytike. Iblisa fiyo heɓoy fedde buy ko si yimɓe ɓe yehi heɓari battane moƴƴo. Fiyo heɓoy fedde buy ko si yimɓe ɓe maayi naati yiite. Kaw yimɓe ɓe maayi naati aljanna wo haray o heɓari fedde ko yaadaka yiite. E hille kala heɓuɗo battane moƴƴo haray o daɗi e fedde iblisa. Jonno musidɓe julɓe tedduɓe, kala ka torotoɗa ko yawuɗa ɓantagol ka sujudugo, kala ka torotoɗa si tawika ka shafi e witir, kala ka torotoɗa si a ɓantu juuɗe maɗen, kala ka torotoɗa si tawi a immi jemma nafugol, ko yawuɗa wo ko yawuɗa si ko foti imma fuɗɗora o duwaɗo, ma hikkinamo ɗon, ma sakkitoramo, ma waɗamo ka fuɗɗode e ka hakkunde e ka lannitode. Allahumma du'a daɓɓo. Allahumma rzuqni, Allah mi turike ma arsikan. Ma ɗum Allahumma rzuqna, Allah mi turike ma arsikumen husnal khatima, battane moƴƴo. Ko ɗaɓɓa e gurnam bani adama kon fu ko ɗum ɗo. Wona piiji ɗiɗi, wona peeje tati, ko leɗo pet. Ko Allah okku en timmode moƴƴere. Bani adama on na ko wuuri kon o landetete fi mum, ko hoore honɗum woni ko o maayi. Hiɗa wawi wurude e hoore l'islam, maya hara hina e l'islam, hara en hulɓini Allah dandoe. Hiɗa wawi wurude har hana e hoore l'islam, takko ka mayata ɗon maya e hoore l'islam. Ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓa kon. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe maki e hadisi sattuɗo hulɓiniɗo. Ɓe inni goɗɗo himo weeta ko o julɗo, haqqan nde kikiɗe no hewta hara o yeeyi diina makko kan o wonti kefeero. Goɗɗo no hiira kikiɗe tawamo ko hara ko kefeero, haqqan nde weeta bimbi hara o wonti julɗo, o maya o naata aljanna. Bani adama fo bani adama ko toroto ko yo Allah okku ɗum ko wiyete kon battane moƴƴo. Ko o du'a ɗo mi falteno andintinde hoore an, andintina musidɓe ɓen fop, en fop meɗen dumoɗen e oɗo. Hino wodi e sa'iji ka du'a jaboto. Sa hawrodiri e ɗin ɗon, mi wi'i hino wodi e sa'iji tawata fo hino andi ɗin ɗon kaka du'a jaboto. Si tawi non a hawrodiri e ɗin ɗon, hiɗa du'a de o du'a ɗo, hara a heɓi ko ɗaɓɓa kon. Allah mi torike ma okkan battane moƴƴo. Allah mi torike ma okkan timmode moƴƴere. Ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓa kon. Mi jonnay sono be mi jonnay misal, wono a ndara ɓe balon. Si fuɗɗama tun arbitre on sifli, ɓe fuɗɗike match on. Goɗɗo markoyi ala première minute, fi o marki ɗon holla o gañike, fi o no match on lannari taw. A waɗaka sari e gurnan adna on, a helli fama, hadna on o fuɗɗike gurna maɗan fuɗɗike. A juulay, a jangay, a hooray, a hajjay, a jangay, a wajoto, a wajete. Holla lanni taw. Nde arbitre on sifoya kuuɗe final on ka feng, ko landete ko hombo gañi, na landatake ko hombo domini, ko hombo adi markude, ko hombo sakkiti markude, ko landete ko hombo woni ko gañi. An kadi nyande, an e min nyande wonki ki yaltata ka ɓanduma, koye hoore honɗum woni ko ki yalti. Koye hoore islam, haray neɗɗon qad aflaha wa naja, haray o malama o daɗi, siko aksu ɗum ɗon kadi wal iyaza billah. Neɗɗo fu non hiɗen andi nyande heɓuɗa balɗe 190 ka nder renga yummama, Allah winday ɗon ko malaɗo mako o malki saɗo, winda arsike ma o winda lajal mangal. Goto e meɗen anda ko honɗum windano, yo Allah